Orang ni kamu benilah kau tak bisa kening kelak kau. Kula mari bawah. Mon beni bidang aja dang bidang tak bisa kah? Makanya pada istilah lakon ni keneng na kenengi celen na celen. Mon beni lakon aja lakon ni tak porop kah? Kula mari bawah. Pada orang yang kecompok setengah 12 malam. Di mon polan perlu kasih sepo. Igule suruh dentek maring koltung le Rabu atau kol 12 Rabu. Tak gedenten balik abdi nama atau raka ajunan. Pon apa? Mon le sepo tak ada maki ajunan pada. Napa kah? Abdi na toronyo ana aing ning. Kenapa? Abdi nandi menjadi pada masa ke umum cak kelak perpanalan du isabah wahai ke olah. Pada dengan ICU. Okey. Terus toronyo ana aing ning. Yakin biar minta ke kula tak nanti yakin sepo sekali. Ya mula tak ada boleh ni. Berarti antara yakin dan tak yakin. Gula ingatlah aki gula si yakin. Tuain bi gula terbaras. Tuain bi gula tertak sakit boleh, tertak songkan boleh. Baki bi gula. Ni kak. Baki. Ada yang boleh man. Kalau kut dah temu aboli boleh duhur ke gula. Nah apa mak aboli kak? Untong kata bang Kim ya. Nah apa mak aboli? Tak langkong ning tua sedik beriin mun ajunan tuain jak bareng aki kering lain. Ada remah. Mati gelu ni. Bener tak songkan geng sobu ngomor ampun ning. Bo. Ajunan kana doa tertak songkan boleh ning bener tak songkan ning. Lang penyakit jak ring le sobu ngomor ning. Ya Allah. Entan gak menikah tuan gula jang gula kin le depan ni ke jang. Mata nyaman jang gula. Jadi mun benilah kau tak bisa kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, seteja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sateja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdina amulja aki, kong langkong ajunan semulja, hadratal mukarram Kiai Taha, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Mas'udi, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Sahari, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Khairul Umam, tersedeja para masyayikh, para kiai, para asatid. Seabdina tak bisa nyebut asma agung epon tong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim tortoat abdina dak para ajunan seteja. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa mata'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah, amin. Sejuga abdina amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisa Sokalelah, terjugan seabdina hormati seteja panitia pelaksana, seteja takmir masjid, seteja remaja masjid Al-Hidayah, terseteja para rabu hadirin wal hadirat, seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, ebaja malam hari semangken kaula ajunan takdir sarang Allah.
yatinin sareng Allah bisa tapangki nang situng tempat serajah barokana. Amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seiridain sareng ajunan epon Allah dalam rangka acara zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalar muka kalaban barokana acara ka indah. Kaula ajunan setaja sehadir di tempat ka indah sareng ajunan Allah paringin lanceng umur. Sehat wal afiyah, barokah rezekina, barokah nak potona. Terus setaja bengesepo kaula ajunan seampun sobung umur, malar muka setaja na isapora atusan sareng Allah. Para rabu seabtina amul jaaki terona rosaki na tebuki buruh. Beliau Pak Kelebun ampun lestari paringin sambutan luar biasa. Dan kula karen rosaki. Karena gi buruh lestari buka dan kula karen rosaki. Malam ada semangken kaula ajunan hadir kakak indo tempat. Alengki kakak indo tempat sobung lain minangka izharul farah wassurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mapateng situng kabungaan, mapateng situng kajemberan asa bebadana lahira Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ka indo para rabu apa lahirnya ditunggu-tunggu. Karena peran Nabi Muhammad itu sudah diumumkan sebelum beliau ka intolah. Bahkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ka into ampun mengumumkan bahwa akan ada Nabi di akhir zaman seasmana Ahmad atau Muhammad. Sampai orang-orang timin ka into kenal dek ke Gusti Kanjeng Nabi sebagaimana mereka itu kenal kepada anak-anak mereka. Di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya tebuna Allah. Ka indo minabiyo latin boleh pun kitab Zabur. Mereka itu mengenalnya, kenal kepada Nabi Muhammad, mengenalnya. Kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka itu kenal kepada anak-anak mereka. Berarti para rabu orang-orang timin ka itu ampun ngekeli katipun apa Nabi Muhammad, katipun apa jasa Nabi Muhammad, katipun apa peran Nabi Muhammad, katipun apa kemuliaan Nabi Muhammad, bahkan katipun apa kemuliaan umat-umat Nabi Muhammad karena ka itu ampun diumumkan pada masa nabi-nabi sebelumnya. Lani kepada rabu Gusti Kanjeng Nabi. Pasta asyokora kaula ajunan paringin Nabi kati Nabi Muhammad. Nabi na mulja make umat juga norok mulja. Karena saking kebenikeng karena Nabi Muhammad tabuna Allah di dalam situng hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Saking kebenikeng karena baan Muhammad lama khalaqtul aflak engkau dia tak kena nyataaki alam benes. Jadi sekali lagi badana alam, badana esena alam, badana kaula, badana ajunan kak itu setaja nak kengkat na pola na badana Gusti Kanjeng na saking kebenikeng karena Nabi Muhammad. So mangkana malam hari semakin kaula ajunan kak itu para rabu pas mabada acara perayaan Maulid. Asyokor ka Allah kengkan na kaula ajunan ka into iparingin Nabi kati Nabi Muhammad. Bahkan dan kula mangki buruk dalam situng keterangan dalam kitab Asmana Tanbihul Ghafilin bahwa innallaha ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamati. Allah subhanahu wa ta'ala ka into para rabu memulja ka umat Nabi Muhammad. Khusus umat Nabi Muhammad sarang Allah ka into ay pamulja kalaban lemak macam kemuljaan Nabi selain khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa kak into situng
annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yastakabbaru. Allah kat dinto nyipta umat Nabi Muhammad kat dinto dalam keadaan du'afa, dalam keadaan lemah, sehingga dalam keadaan lemah kat dinto umat Nabi Muhammad kat dinto tak ketuan sifat sombong. Jadi cara memuliakan Allah kepada umat Nabi Muhammad kat dinto para Rabu ben Allah kat dinto kaula ajunan cipta dalam keadaan du'afa, dalam keadaan lemah. Apa nama sebab abak kat dinto para Rabu mak le apang rasa bahwa abak kat dinto namung kabula. Abak kat dinto namung kabula, beremma kabula. Jadi kabula kat dinto para Rabu tak andik kekuatan. Abak pun bisa berencana setaja nasi nentuaki kat dinto Allah. Jadi abak kat dinto bah apang rasa. Ya Rabb, abdi dalam kat dinto tak andik kekuatan. Abdi dalam kat dinto tak andik kekuasaan. Abdi dalam kat dinto ya Rabb lemah. Ajunan pangeran abdina kabula na ajunan. Abdi dalam kat dinto ya Rabb lemah. Mun tak keng paringin kekuatan ben ajunan, mun tak keng yetinin ben ajunan. Makanya sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi abak ni kawara Rabu mak le abang rasa abak ni kata oleh sendi sifat sombong. Jadi mun bada manusia kat dinto wara Rabu andi sifat sombong, buang dulu. Kenapa? Benih yang kuinah. Jadi gula banembian ni kata oleh bunda. Jadi sederhana. Abak ni kan lemah. Setaja nak dinto minang kepada dari ajunan epon Allah. Pada wanita kawan. Gula banembian ni kan malam makan ni kan sepah depak kakak dinto setaja nak yang layatinin ban Allah. Mun se aranjana benyaan benik ke hadir. Buktinya apa? Kalau saya banyak lebih. Ini banyak lebih. Jadi mun saya rencana ni gua Rabu banyak, mun diri undangan banyak. Kita pekak dinto warna Rabu setaja kak dinto saya apolong, saya kompol kak dinto ampun saya yatinin ban Allah. Jadi guluan bian ni kan ampun yatinin ban Allah. Abak ni kun bisa rencana. Jadi semisal abak kak dinto rencana sinentuaki kak dinto ajunan epon Allah, abak tandi kekuatan. Jarang Allah sinentuaki abak kak dinto kun namung rencana. Kenik kejak pakai boy dalil nakal. Aku wahai tanya lagi, tak apa jangan sopu kak, mun rencana bedah. Keng eti tak gelem bedah, lopot ni kenyaman kak. Tak apa jangan isa kak, mun rencana abidlah. Keng eti tak gelem bedah, lopot ni kak. Makan gue, boleh saya kawan orang makin kak, boleh saya kawan orang makin kak anjuran nikah. Jadi abad ni kawan Rabu mak le tak abang rasa bahwa setaja nak dinto minangka titipan dari Allah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena abad kat dinto para Rabu makhluk selemah. Sejelas abad kat dinto kau tulung molo. Dak remah abad nalekana abad li dak keajunan pun Allah, abad kat dinto para Rabu dadi orang seselamat. Ngarep dak remah abad kat dinto setro dadi orang seselamat. Apa yang harus kita lakukan? Ulama tora Bapak, Ibu, ada beberapa kelakuan-kelakuan, pekerjaan-pekerjaan sebila laku kak dinto kencen dan luar biasa, akhirat kening maka dunia kening. Ini kan saya berarti benikun urusan akhirat tapi maka urusan dunia kening. Karena tak langkong Pak, gula banembian ni kawara Rabu mungkin pada dunia seika peken ni ka urusan ni ka monono. Biar jawang ojak, abdi nege mun ka urusan dunia tak panagir pikiran. Tengok dulu kak. Takut pada benreng laki wah ngocak abdi namun ngatelereng bini ratin tak nafsu sekali. Suntik kak. Tak normal berarti gini kak. Jadi gula banembian ni kawara Rabu si pada ikening urusan akhirat ikening ka urusan dunia ni ka ikening. Mantar kau le kapi. Jadi pon kelebu na gelak gulu kan kun norosaki bian tertak yang kon la otang kana botoh. Seandi otang tertulis pona. Jadi mun tak tuli pona si mau otang terlepas. Ya. Wadah. Kan kelebun gila si doa. Sandi otang terpona terlanjar rezeki nah. Gula nambah nah mun tak tuli pona. Si mau otang terlepas. Yang berat ni kan. Yang mun urusan otang ni kawara Rabu sehingga nikala si paling berat laku nalekan gulu banembian ni ka beli ka ajunan ni pon Allah. Gula banembian ni kasi paling berat urusan ni ka perkara dalam otak. Makanya ngas teteh.
STT mun ka urusan otang tikal kalak berdenah iki napa punten kalak berdenah lebur mun tak andi neng tikal mungkin abak makin ni kemelas pada itunya daripada bunga aku laku dengan akhirat ijak reng-goreng ni kata aku tu pada kapi mun pengarap kan terro pada bangsa lain terro kan tak aku tu pada kapi umpah pada kapi kan tak lepu pada ingat malam makin ni kesibah lepur along bolong ingat ni kan bolan tak pada ni umpah pada kapi bah bentukun pada kapi buru kapi ni kan ni kan sibah lepur along bolong ingat ni kan bolan tak pada bener jadi saling merangkul saling mengayom ni lepur ni nah makin gula orang kira-kira apa yang harus kita lakukan ni kemarin bi gula ketakin kamu ya kira-kira apa yang harus kita lakukan orang ni kamu teror liak urusan akhirat dan ke urusan dengan itu jadi kebekale-kole gula orang berdesitung keterangan atau bu berlemak kelakuan sebila ekalakon zida fi hasanatihi bekal etambak na kebagus naban Allah mitlal jibalir rasiyat pada ban gunung sekokoh situ dua wa yuwassi'ullahu alaihi rizqahu man bekal lancar rezeki naban Allah amin gagak ni enggak urusan lancar rezeki sain leban embian ni kan saya tak kelem saya tak kelem khusyuk apa jangan kan pikiran kan ni kamu lono embian mula rezeki lancar bagi solat ibadah na saya kan usaha mangan bi gule dua kita lancar usaha nah rezeki na lancar mula lancar kapi ni kawara rabu pada kening kapi urusan dunia kening urusan akhirat kening khusyuk biar hari jak wah ngonya punten ke abdi tak pernah kepikiran ampa bian si abajang tak gelem khusyuk yang kepikiran ke ni kamu lolok abajang biar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira taring pada tang pikiran berem matang pekoy pepajulan ini wak wanas mun sarangan sepak dewasa tak kering apa kok elang ka khusyuk ka mangan guluban bian ni ka rabu sebenten ni ka rabu akhirat ikening urusan dunia pada ikan kening kira-kira apa yang harus kita lakukan satu orang ni kemontro oleh dua nikah. Pertama yang harus kita kerjakan apa? Mandawama ala sadaqah. Pasir orang selebur asada sedekah. Pagi pada buntaan kollat au kathurat sekon ni otaba banyak. Jadi saya maksud orang selebur asadakah, saya kocak sedekah kak into para rabu sekali lagi kak into bukan hanya yang banyak saja, tapi mereka sekon ni kak into juga masuk sedekah. Ya kerja ni sokon ni gelu karena ni kesebek tak aku luar nembian nalaikan nak beli dak kajunan ni pun Allah tabungan akhirat ayo situng contoh Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya malam hari Mangke Nabi Muhammad ni kawara rabu paling lampak apa hari ngomong sampai pada tabu manidda'a hubbal Mustafa sallallahu alaihi wasallam walam yujalis al-fuqara wal masakin fahuwa kadzdzab siapa-siapa orang sing aku cinta ke Nabi Muhammad tapi abaan kak dinto tak ndak toju atau dapat diartikan abaan kak dinto tidak perhatian kepada siapa al-fuqara wal masakin dak ka orang fakir dan ka orang miskin maka orang sing aku cinta ke Nabi Muhammad tapi tidak perhatian terhadap dua golongan ini fahuwa kadzdzab congocok. Di gulaban bian ni kan kau cinta ke Nabi Muhammad apa yang harus dilakukan lampa karena Nabi Muhammad ni kan lampa jadi gulaban bian ni kan mulai makan kau tu apa yang gula atau kan bian mak le tak berak bahwa sedekah kak dinto para rabu jangan dipersempit hanya urusan materi tapi apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang lain itu sedekah. Mbian tak mampu secara materi tenaga ni kebutuh orang kaki mbian tenaga ni tak materi kebutuh tapi pekin ni kebutuh untuk musyawarah mbian sing ambil keputusan ayo orang kaki pokoknya apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang lain lakukan ingat malam makin ni ke warna rabu ketika bungaan ke orang lain
Kong lakong ajunan hadir kagak di tempat ni kekebungaan si luar biasa ke tuan rumah. Bunga panitia. Apa? Ajunan je hadir rampong katini kagak. Mungkin si Apidato tak datang ni ke Wararapu kebungaan nomor 2. Kan gelak gelebun si motor sekelangkong ke ajunan kada. Dak mun ke gula tak ada sebut nah. Kamu gelak pada gelebun nyebut. Dak mbian saya sebut kada. Bener. Ki ajunan jet lah kada saya paling ke bunga. Mungkin si Apidato ni kak tak ada orang yang bisa ikut hadrah mertelok. Masa bahadrah ngada nawan kiai kan budia. Kemun si Raja Barokah na Wararapu hadrah nikah. Cok orang kita datang ni kalau mulai kada kemarin mulai dibudi. Mungkin nikah kan plus nih kakak. Pada wan Jumat no kan pada Jumat plus. Mangkat di budi mulai ada. Pada wan haji plus mangkat di budi mulai kada. Nikah plus. Kan bah lain kemarin bagi anu kan. Anu bian sebiasa bian. Anu hadra nikah sepaling biasa. Anu keng barokah dari ke Wararapu. Allah cok mulai gelak kak. Ni kemarin ki selain ni ke kita Allah barokah. Ini oh gagak ni kakak. Keng sepaling eka bunga ajunan. Ja ajunan gelak saya matoren sekalak kok. Ajunan saya paling eka bunga. Apa membahkun si Apidato ada pak. Hadran ada pak. Kemun si Yoncang bahdak saya datang. Musibah ni kakak. Apidato agak saya ragu para Rabu si Abtina amul aki wak dua depan kamera ni kak. Baba ada orang sekali. Para Rabu. Gina pabuntan. Baba ada sekali. Antara yang bahlot jadi kak. Jadi ajunan jet lekar saya ke bunga. Mangkana ajunan ni ke kana mabunga ke tuan rumah, mabunga ke panitia, manter oleh ke bungaan selain mai. Oh, jak mundiri leso na leso. Leso lain bon. Tembian mulai gelak tertutup deh. Jaga aja bimbian. Jak magi rokok tak mati sepak. Ke kanan, ke kiri. Ini kalau ke puru ke pini. Ke puru. Jak magi bini anggur ke bazaki. Akliseng. Untung ni kamak kena Apidato amin teken gula. Jak tak mati ketel. Alhamdulillah terbarokah. Nikah Wararapu kebungaan luar biasa. Makanya apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang lain lakukan. Orang nikah Wararapu mun lebur makepang ke orang bekale bekempang ben Allah. Orang mun lebur long nolongi orang bekale tolong ni ben Allah. Keng senga kerja lebur long nolong. Long nolongi. Terutama ibu long nolongi. Mun long nolong pita jauh. Nolongi berarti apa? Toke monolong apa tak? Saya jawab apa borok. Ini kan mangan bi gule jelas kan nama turun ini ke Wararapu bahasan jelas. Coba mian jen ke timur bahasa jen jelas. Enggak ke Sumenep lengkap kak mun Sumenep kak. Nah lengkap. Depak ke Makassar terpotong baan. Hilangan nana. Depak ke Sampang oba boleh. Hedah kakek. Bengkalan terpotong sarawa. Baang. Bentar. Ini ke bahasa paling lengkap jen ke timur lengkap. Ni kamar. Coba. Mana Sumenep salebar lengkap. Depak ke Makassar hilang bah. Lebar. Mangkan bi gulakan jelas aki mulai gelak. Sengak pandai bulong nolong ngikor cek le bulong nolong. Ayo gulawan biar apa yang kita mampu lakukan. Apa yang menjadi kebahagiaan orang lain lakukan. Mumpung ki paringin kesempatan. Kenapa ngapa orang Wararapu berbicara tentang umur gulawan biar ni kapenda. Ja'ala umurahum qasira hatta takuna dhunubuhum aqalla. Ban Allah jat tak umur umat Nabi Muhammad kat itu dak penda tak pada ban umat timin. Nabi umat timin kat itu umur ratusan. Tapi Nabi umat Nabi Muhammad kat itu bunta sabitak ke betong bolong. Anapa mak penda umur umat Nabi Muhammad? Karena mare ala kotu sekat itu para Rabu tak terlalu banyak. Jadi ban Allah jat tak penda. Nyaman kak. Jadi pendek ni kejat lakar nyaman kak. Lancong keluh.
repot bah ni kakak. Jadi orang ni ke bara rapu saya nyaman saya ni ke ting seteng jet lah kak. Gini apa pun tak. Lacong kelu tak nyaman. Peda kelu tak nyaman. Ting seteng nyaman. Bahkan mun bedelu kelu ni kan tak leput. Tak ngepas yang kuit. Ambian pasoki kelu sesamian kak. Kelar saya tak ngita tedung dia. Beda tamu ini katamu ini katamu ini tak mampu kak mikir ni kak. Ya tak andi kelu sesaan boleh. Tidak ambian terjoko pekapi termampu. Pada mana ambian andi bini bahratin kelu musibah ambian. Kelar ambian nang nahan tamburuan dia. Berem mau pahilerek orang dia. Hari bahada oh tak mampu kan. Ya cuba kelu jan musibah ni kan. Aku jalan kan nak ning sambil tok betok dia. Dia membawa rumus nak ning sambil tok betok nanti bini cuba. Gula lagi buru makin ni ke buru pada istilah makin mun reng bini buat cuba tak ning sambil tok betok. Pah beda apa ka tok betok dia kan. Jadi mun ka situng kan 6 repah oleh mun ka tok betok apa tak oleh. Geng istilah ni ke kurang nyaman. Iki napa punten? Bah, maka diri kak dinto mana rabu tu ni guluan bian palampa. Orang mulai makan palampa. Ya yuk nah. Masa guluan bian si sambil ke akhirat guluan bian batang di tabungan sekali. Coba orang-orang timin ni kepada rabu mun pada orang tamintai ke bunga. Sampai ada bu. Alhamdulillah ya Allah. Ajunan ngirim orang-orang ajunan ya Allah. Kata. Paham bareng. Nikah. Semampu negul lagi. Gula mampu nengak nikah, mun korang beli boleh. Bila andi gula abri, bila tak andi gula sepora. Keng mun andi pasti abri. Ni kawan lamba. Mun makan tak langkong beni tuan rumah. Padahal asli tuan rumah. Buat kesi lebih sada boleh. Kenapa? Tak langkong sobung orang. Karo magi saya minta posang karo kak. Ada apa taben orang, apa taben neji. Tapi saya jawab corak orang, tapi ngocak tak ada orang. Makan tore pelampak. Ayolah, gula bian selagi mampu. Ayo kak. Imun polan gula bian ni kamu ni tak lampak mau deker pekir. Jak gula bian ni kamu ni pekir bararapu mun urusan dalil sedekah lambak oning buah. Bahwa orang ni kamu lebur an sedekah beni jan tanda, tapi jan banyak beliasdat. Tambahin ban Allah jan banyak. Keng anak peguluan bian mak pas tak liburan sedekah gara-gara situng guluan bian ni ke korang yakin korang eta mendalam hati. Coba pak yakin guluan bian bahwa orang ni kamu nak sedekah beni jan tada tapi jan datang rezeki jan banyak. Jarang kata tak yakin. Agak sedekah. Ada jangan mau nak sedekah jan banyak. Mbah datang pikiran nanya. Iya mau ni gentek mau nenja. Iya, enjak. Dibudin enjak. Iki napa punten? Toreh mulai makan. Makan gula mah tora ka ajuran. Nek makan ni kamu pong molotan. Khusus sering laki. Gula di situng keterangan kak into gula mengutip berdetebu dari Gus Dewa Probolinggo. Keturunan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggung. Beliau kak into bararabu pernah apolong ban abdi nang situng majlis Probolinggo. Beliau kat dinto bandang tebu. Cara orang laki ni ke untuk maulid mun mangken mompong tepak ke bulan maulid sobung lain pabunga sebini. Jadi bian mun nanti rezeki tambahin bulan jena. Niat bian molot tambahin. Bian marin paleman bah ngocak ya lek Arya keng ko andi rezeki. Bikok bulan jena bene tambah na lek. Alhamdulillah kak. Tambahin berapa kak? 2000. Mak ning 2000 kak, jak lora tak nyebut nominal gelak le. Sepenting beda tambah nah. Jangan saya bilang, ya sini mah yuk magi 2000 tak apa kor lah beda tambah nah kak. Pabu kak. Masa embian kak? Pabu enggak. Embian mun pabu enggak ni, kau magi rezeki ni bukan lancar kak. Masa embian tak bisa. Gua guluan bian ni kamu ke sawala Muharram andi keyakinan bahwa orang ni kamu abri bulan lebih kan ni bini bekali lancar rezeki mana Allah. Benikun sawala Muharram mana Allah makin molot dan pada. Tak guna nanti aki sebuah Muharram mana di luar Muharram ayo jika yang bini pak ada kadang laki mendeng bini cara amolot kadang laki embian berikan apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang laki-laki senyum mendapat rojo ngok merongok melolo
Bian biasana seduluan na molot ngok morongok mian marin dewak ke jompon bah senyum. Je pon sepolo genjeran je pon. Jadi mundang bini senyum kadek kareng laki sewono je man buk. Titimbian marin dewak ke jompon langsung bah. Sewono. Bitong mian mun telo kali kan berarti telo wono. Jangan saya laki maju rai capok beritang bini. Sewono. Coba ingat ni kawale tak langkong mengomora. Sekejap kak ki. Sekejap. Buk. Ambian, mumpung bulan molot. Kan si Arab ni kawan Arabu pada pengajian harus ada perubahan akhlak terutama. Bener? Ni kawan Arabu wah jan bagus. Kan ni ke si Arab dari pengajian. Pada perubahan jan bagus. Kula mata orang ambian yuk, buk. Kula mata orang ambian, mumpung molot dan tok ada pada perubahan. Ambian si kita apa sah? Halo? Apa sah? Ambian dah baga jompok marin pah mata kerja tu buk kasih laki buk. Assalamualaikum. Biasanya Waalaikumsalam. Pasereng ki jawon selake. Kebenaran selake wa tak nuruk pengajian mak beda tamu setengah 11. Karya loncak keluar. Pasereng ki mbian bah matur buk abdinah. Allah bunga selake ro buk. Alhamdulillah kencek cekaan berit. Abu ya kalau sambil ajar kok tawarab. Ajunan abdinah. Walan gula di berin ngak mangkiin pada tamu yang sepok ke senior. Ini kan kun junior ni kan. Gula tabangki pada tamu. Pada kesokan nah engki. Wan apa? Ajunan trauma montu ke potra. Ajunan trauma montu ke potra. Benih bah abdina trauma montu ke potra. Ajunan trauma montu ke potra. Jadi yang gula reta boro, dia membahai kalak matu laku aja memate tak langkong matua. Napa nak aja masuk bungo moram puan. Sete, ya stakin kak dim. Ada pah lopot ibu. Abdinah, ajunan, abdinah. Tak kok lopot bu. Jadi mbian mana mulai jalan aja ambu atiker kini kak. Abdinah, ajunan, abdinah terus sampai dapat keroman. Buat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni kabar Arabu, mulai makin, ayo sedekah. Mumpung bulan molot. Nabi Muhammad ni kabar Arabu je lambuan. Bahkan Nabi Muhammad itu apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang lain dilakukan. Situng contoh. Nabi Muhammad ni kepada situng bakto simin periksanin ben Allah. Ayo Muhammad, apa saya kata rawan baan Muhammad? Peta Muhammad. Pangeran baan lama tabar kabaan Muhammad. Ayo Muhammad, apa saya kata rawan baan Muhammad? Peta Muhammad. Apa yang diminta oleh Nabi? Nabi sebento kak dinto wararabu dak kajunan nepon Allah namung situ. Nabi adabu wallahi la arda wa wahidun min ummati yadkhulunna. Wallahi demi Allah. La arda tak rito abdina kak dinto ya Rab ni Nabi pada salah situng dari umat abdina kak dinto yadkhulunnar masuk dak ke neraka ajudan. Sebentar abdi negak dinto namung situng ya Allah sedaya umat abdi negak dinto popolong aki kuk laku nang swarga na ajunan amin. Dari kak dinto para rabu sangat jelas bahwa cinta Nabi Muhammad kak dinto para rabu luar biasa. Nalekane paringin permintaan ban Allah sebentar ban Nabi Muhammad bukan kebahagiaan yang lain tapi sebentar ban Nabi Muhammad kak dinto namung situng dak remah umat sepunga aku laku apolong nang swarga na Allah. Allah ni keguluban bian tak amolot. Ni keguluban bian tak syukur. Ni keguluban bian tak nyambung mahabbah, kecintaan dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Toreh boleh mangke. Apa yang menjadi kebahagiaan pernah dilakukan oleh Nabi? Ayo lakukan. Nabi Muhammad lampak, maka guluban bian kau tulah lampak. Selain lampak, napa boleh mumpung bulan molot? Nyambung mahabbah, kecintaan dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Lebat pun apa selain mapunga ka orang? Lebat pa banyak mau solawat. Pon mulai makin lagu kang ku mumpung molot ya. Solawat kak bawanya kak. Pada bian mun bahasaan karo. Bian kan mun bahasaan ni kawara rabu tadak lain saya mau sekak dinto nanging Quran bener. Quran. Ambian mun lama soal ke bahasaan bah posang nyari Quran. Dek matang Quran ya. Sare bimbian Quran. Tai temu ternyata abu dia terselabong. Boya ya bude dinawai kala. Baik perseen bimbian. Ang aja, engkau ngata makin Quran karena lah bahasa masuk apa saat. Deki telasan lemalam ambil bian disabuk boleh. Sabuk lemari bahasaan. Motong-motong datang. Berarti sing ngaji Quran ni ke setahun sekali ya. Ambian motor tembang tak macam sekali ke. Uyo mau tembang banyak tembang. Quran.
Jadi mon bulan molot napa carana? Banyak biar nyampung mahabbah. Lebat napa? Banyak mau salawat. Keng gula mah tora. Orang ni kamon tora istiqomah tikir, tora istiqomah mau salawat, maka kau tu andik media. Paduan ajunan sepas dapat kakak dinto tempat keng bolan berde media. Napa media na? Numpak sepeda. Mina bitimin kak dinto wararabu tak butuh media. Alu mampa mon lamba. Makin kak dinto wararabu serba kau tu butuh media. Ingat mbian tikir, ingat mbian mau salawat. Kau tu andik media. Napa media na? Kau tu andik tasbih. Jadi mbian mulai makin saya tak andik melewah. Laku melewah. Ngobongin bah tasbih. Ya masak pada Rabu mula nak tasbih pas tak maca solawat. Masak mula nak tasbih pas tak atik kita tak ning todus ke tasbih ni saya tekuk mololo. Kan ni kenyaman panjengan mak le aba istiqomah. Masak nak tasbih bian todus. Ya gula banembian kata mun andi sesuatu saya nyara-nyara ipa tahu mololo. Andi kata andi HP anyar je ipa tahu mololo mak kita ada ring nelpon pahyangka. Coba apa pada kameran buat kerajaan iPhone semisal wah kameran buat gagal je pakai pelik malu naik pelik tak kau ada ring tam pada ban binian mau bahan di emas anyar je mak kita ketel bah temu ke rumah lolo ada apa bibi tahu ketel ada apa ya tahu apa banyak rengin rocking mah tahu robu ya mak dia marhaban gila ya nabi hari ini mulai wah ada pertanyaan maksudnya pada jawaban kok mau mulai betul desak ada yang trauma tahu apa gila neng sehingga bos sak mololo tak ya bos berema sak ya tahan dibudin kan asam lambung kan makan biar terteka hajat kok kapi makan tasbih kak tasbih bulan di ijazah biar mun baca solawat ya mun bolan solawat ni kabar Rabu saja na bagus. Saya tak bagus ni ke situ. Kenapa? Saya tak toman baca. Mun solawat ni ke situ aja na bagus ajunan ngestoaki nang solawat naria semisal. Ya to retrosaki. Mbian nang solawat tibil kulub. Ya to retrosaki. Mbian solawat nurid dati. Ya to retrosaki. Bulan di ijazah. Ijazah ni ke ijazah am, ijazah umum. Ajunan mun kain kasokan. Orang mun lebur mau sallallahu ala Muhammad ni ke ketenangan ke atas. Keng mon Allahumma salli ala Muhammad kelancaran rezeki. Kari mele ba. Mon sallallahu ala Muhammad ketenangan ate, mon Allahumma salli ala Muhammad kelancaran rezeki. Apa cemian ka? Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Keng kun situng gule se batora. Orang ni kemontra istiqomah kau tu kuat ke ujian. Uji dan apa? Benih dari luar. Tapi ujian saya paling banyak untuk aganggu ke istiqomahan ni kebiasaan orang-orang terdekat. Biar mah naku tasbih laku semisal. Biar baca solawat. Biasaan saya teti ujian ni ke benih orang luar. Orang-orang semak. Atas biar nak kana. Sudah mah. Jauh mulai ribuan tak teman naku tasbih mak mare pengajian mak naku tasbih. Duh, mak tobat ketuaan diri berin dak mah. Ini tawaran terasa hakim ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu terus. Dua amok kemo apa sih saya baca? Terus ya. Letoran angkup radio rosak. Ini kemun leles sambu TV gini baterainya tanda. Terus mun la kuat kan nikah istiqomah. Pasampung aki para Rabu orang nalaikan mau solawat. Coba pahudur ate nikah para Rabu pasampung. Coba. Kan di dalam beberapa literatur kitab kak dinto disebutkan ada beberapa ciri-ciri Nabi Muhammad. Pahambian bayang aki, pahambian sampung aki, pola pas tebareng ben eti, pola kak dinto tebareng ben didon Allah, pola kak dinto para Rabu pas tebareng rezeki aki ben Allah, kaulah anjunan bisa tabangki ben Nabi Muhammad, walaupun hanya lebat mepeh, napa boleh secara yakdah, secara langsung, amin, sampung aki. Ketimuan apa? Disebutkan dalam beberapa literatur kita. Nabi Muhammad kak dinto para Rabu ada ciri-cirinya yang disebutkan, apa? Satu, azajjul hajibain. Akhalul ainain aknal anfi dakikus syafatain unukuhu ka'annahu ibrik. Situ azajjul hajibain, dua alisnya beliau kak dinto melentik ganteng Nabi Muhammad melentik. Meningat dimbian menimbian kan lentik yang tambahin tibik gini asli menih lentik Allah ini oh tambahan di kawan kak binian kan makin banyak tak nerima garing bareng Allah baik batangan dak sekali
Di Budin kan letak partai aja di Budin bah kebayi TV. Akabai jalan TV melaki penyetakan. Alhamdulillah tebel salaja. Tak oleh tenten ke. Ya to re tak nak masih penting situng. Si tak oleh ni ke gulai si tak maki sampai makan sulam. Muni sulam tak oleh. Kemung kune tambah na TV maki lepe. Wah maki lepe tebel lah. Model kenal putih sebed le iya. Ya to re. Kemun si tak oleh ni ke sulam. Kemun selain kini kah? Ya to rem biar lah. Gagah. Ya mohon bolan jak lagi ni kala sampur na maki kurang sampur na boleh. Iki napa punten? Beliau kat dinta azajul hajibain, dua alisnya melentik sampurna Nabi Muhammad. Mangkana dalam sa'id man ra'a wajhaka yas'ad. Pasera bisaus Nabi singolatin dak keselera na ajunat yas'ad bekal bunga sedajana. Kulaban bian teri rezeki yakin ban Allah. Amin. Dua akhalul ainain, dua makrifat beliau kat dinta bercelak. Celak. Mangkana celak ni ke beni gunung nang bini mololo, makireng laki sunnah ni kakak. Celak. Jadi bian mumpung molot ter acelak. Bentar aku. Kula keng keburu kala telepon mololo ban kiai. Celak. Ongku celak. Kula keng keburu kala. Kula ka propo pagi ke kantor. Bentabokan kula jok diri ka kasak ke kantor. Oh, aleng-leng. Ya jangan gesat taruh. Ayo makin leso je kaja. Mumpung baju. Oke. Wah kala wahai mesti dai kondang dai pira. Da emak abeni ka. Kula paling tak seneng kocak naik daun kan mun si naik daun berarti olak ka. Kitik kalentan ano biar keng tak nemu MC ngak kala. Gagak ajuna ngak. Kula ki buru mangki. Hati-hati dalam bertingkah karena masuk YouTube. Dak ieu rawah kena ka. Ngireng setejena teureun ya tore gagak ka. Kula ki buru nemu MC spektakuler ngak ni ka. Gagak. Wah lebur ka. Mun ngak ni ka semangat ka. Wah, dia tak mati semangat. Ini kak gagak. Kula ki buru ketemu dak ada. Enter ketemu boleh. Ija amin mana loncang boleh. Kun amin mana tak cokok. Pada jangan kelebun molek kero. Pajero ya Allah. Jangan ada dengan video no pajero ya Allah, pajero ya Allah. Minta pajero kan tak anak ko. Pada orang alpat ya Allah, alpat ya Allah. Surah anak ko tak anak ko aja lerpat kini kawan. Wan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni kak, akhalul ainain, celak. Jadi anjunan lagi an, selain meletas bilakku, boleh celak kak. Entah nongku. Nikah para rabu ampun diteliti oleh para pakar ilmu kedokteran bahwa celak kak itu manfaatnya luar biasa loh. Kenapa manfaatnya orang yang celak? Embian monsongkan makrifat, songkan soca. Nikah para rabu bekal titi tampu je bang. Celak nikah bekal titi tampu. Jadi embian monsongkan makrifat. Beni kunsongkan makrifat. Mompong bulan molot acelak mulai laku. Kemun tak biasa ngakui, minta tolong kasih biasa. Takut tebel gelur orang. Bila dah tebel gelu sengo, saya tahu aku sekilai kusak pahamun lah, beknya rabak pahingak tinta ti. Kula mari pon gik masang dah ada. Allah tak kerjat kapi bagi abidan tu. Acurak buru kapi an celak kasih. Kan berde macam celak kan berde saya toto berde. Berde saya tetil kan berde. Ayo saya terbaru Eliner roh tu ibu kia. Eliner. Wah oni ngajunan ke, jauh guna melaki dinik bini ribarin. Oh, jangan suami sayang istri, ngolotan tadi, celak. Ajo rai lang kapi celak, biar laku, celak. Biar laku mangga tega sabar, celak tu kan. Bentar nungku, mana mumpung molot. Pola bah ni kepah titi lampet. Telok aknan anfih, beliau kat dintoh hidungnya mancung. Allah, sampurna Nabi Muhammad. Dakikus syafatain, dua bibir beliau kat dintoh tipis. Unukuhu ka'annahu ibrik, lainnya beliau kat dinto bagaikan terbuat dari pecahan-pecahan perak. Allah, ni kan Nabi Muhammad. Mantar guluban panjenengan rezeki yakin ban Allah. Terus solawat kak jak buambu. Bian mun mau solawat ni ka para rabu, pola pas asampung kalaban nikah. Pola pas abad ni ka para rabu sifah tetialan jalan kaula ajunan pahalong bolong aku laku nang swarga Allah. Mun tak keng oleh kapertolong na Nabi Muhammad. Muntak keng oleh syafaat Nabi Muhammad, muntak keng oleh rahmat ban rahman rahim Allah, kulaban panjenengan ngajak masuk surga. Jauh kak. Napa sih yang telakin kulaban panjenengan?
Panjenengan pamator ibadah ke, ibadah mun ibadah nak. Salat ke, salat mun salat dah. Tapi tengok kualitas salat kula ban panjenengan. Dak reng kata kula ban panjenengan bagi salat pada bani tabang absaab. Kapuru. Nabi Muhammad ni kepada Rabu beliau kat dinto ngajarin ke kaula anjunan. Beliau kat dinto ke intro abrina pelajaran ke kaula anjunan. Nabi Muhammad kat dinto saya salat hatta tagarramat qadamahu padana sampai berada. Duri seneng ibadah Nabi Muhammad. Padahal beliau kat dinto para Rabu ampun jaminan dari Allah. Swarga kak. Kula ban mbian kadang saya tak temu je dak remben nasib ente. Masa kula ban mbian daripada saya temu nasib je ingat napa. Cak magi sini ku umik sampai makin tak ada apa. Wah, dekat pada tak temu ki pada mu temu laku. Mangkana tera-tera tanda dunia akhirat. Mbian ku laku mun selamat kada kula tak selamat. Beni amin puk. Cak endi gelu kalau beda apa amin. Cak endi gelu pamari gelu. Watak nyaman. Mbian ku laku mun nang. Mbian mun selamat, kula tak selamat. Sare ku laku. Ya tak apa mun kula selamat, mbian tak selamat. Mara mun dia mun amin ah. Mau peranying mun dia. Kula selamat kula laku mbian tak selamat. Mayu mun amin ah. Ki buru amin kencek kan ia jenazah. Wah kan mun kula selamat mbian tak selamat, pada salang tajak ku laku. Iki mbian selamat, kula tak selamat, tajak aki ku laku. Kan nyaman atretan dunia akhirat. Ya karena pada tak temu, mau temu ku laku. Ya bawa kon saya selamat salang tajak. Ya mun pada tak selamat ampun jajak tajak. Tiga tak salak lelak yang sekolah lah. Aki antone panas lah. Poton makiloran ku laku. Tentore. Terpada selamat kapi amin. Terima salawat telu kali niat nyampung aki mahabbah kecintaan dak ke Nabi Muhammad wala kita bareng bendridon Allah amin. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Nyaman iki tenang nika kun telo kali kula ban bian along polong ngak nika areng bareng ngak nika telo kali rasana nyaman seneng kak dinto para rabu luar biasa berem momon pah abak kak dinto pas sampai istiqomah benar manter bisa istiqomah ros sampung aki jak buambu makli ambak kak dinto para rabu huk laku pola kalaban kak dinto kula ban bian pah polong huk laku nang swarga Allah pon terakhir pah ambu sejam rela lebih ya aku bukan laki-laki murahan bu jadi bertambah ya harga pas bentan ya kerja ya enja apa saran bentang bini dia iya ben bu enja bentar pengawar ya aptin sambil kerja ya mun tak sambil kirin korang mana gitu ya mending bini itu orang sampai bilang oban ya neng laki ya ijak neng bini gulu ben biar Nabi Muhammad saya doa kau wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib ya Allah jauh kiap ti telem kak dinto dari pasangan-pasangan si motombuan oban kita depak ka bektona. Wajah gelak ba anjri bu.
Hmm. Anja. Mali berderong kerong aro. Orang ni kamu kerong kan ketemu boleh, berarti mun ketemu boleh kapan pada lenceng omor. Jangan anak udah makin karo. Bukan rasa sakit yang akan membuat kita luka, tapi rasa rindu yang akan membuat kita menderita. Duh, aku apa? Allah, lebur kan tadi kan. Boleh lebur kan gula sambil agak jak gula ngolatin mulai gelak pada situ kita. Gelak norah gelak. Ada mau bayi tanya ki benar apa mak gelak? Ya benar apa mak gelak? Okey, pada salang sak karo kan. Okey, jangan kan. Kena kompol ni kawara rabu humul julasa la yashqa bihim jalisu. Seteja si akompol, seteja si apolong tak kira berdesik pecelaka ben Allah. Seteja ni pebunga kapi ben Allah. Sandi kesesaan yang kak kesesaan ben Allah. Pebunga kapi ben Allah. Amin. Wah, terakhir mereka amin malalah. Ya. Wah, tole dak nak baik. Tak tulima. Wah, tengok lagi anu nyaman lagi ah. Lek kapan mari. Ada ban lampu ring laki eh. Ndak ada maring laki. Ada ban lampu bila mari. Kamu teman banyak tebu jak maring laki bila mari. Ya cop odi cabut mate. Belak lampu kan bener ka? Becoy kering laki. Lampu. Mun bini angan pada ban setri ka anak tuli mari. Ya cop tak tuli panas dan tek setengah jam potong. Cabut pakun potong. Satri kebuk. Punten ge pangapora apti paling tak seneng resem ge enggak dinto jeng mancing mulai gelaknya. Okey. Enjak. Enjak makin lemak sada menjak. Mbian mun genjek maksa mbian nanti kanto kulo mulai kada. Diriku sudah tidak mampu. Payah kok lah bu. Yang kuilaku boleh deh bu. Ini nyi. Oma sampai 2 jam bu. Takut pagi tanya ki apa len pengajian tahu lebur. Apa len tak tahu. Lere musibah deh bu. Dina bagi ning sukun ni sementing beda esen lah. Okey. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, apa yang harus kita lakukan selain sedekah? Apa? Man wasala rahimahu. Pasera orang yang bisa lebur nyampung silaturahim. Lengak makin ni kawara rabu molot ni kawara rabu luar biasa. Selain amolot makin ni kawara rabu kanto kinto niat nyampung silaturahim. Buktinya apa? Mbian mulai gelak rabu pas saling nyapa. Pada warasan. Alhamdulillah. Abi tak ketemu buan-buan. Iya. Ya pada sibuk doang. Kan nyampung silaturahim. Karena makin tak nangkong pangabora. Mun tak king sambi polong-polong ngak nikah. Mun tak king sambi campur ngak nikah. Melarat ngak elang ngak. Makin sepopo na banyak elang. Iki na babuntan. Elang ngak. Boleh ngak makin si miskin lah tak anda apolong ben si soki takut sangku utang. Si soki lah tak anda apolong ben si miskin gengsi. Iki na babuntan. Makan gula ban bian ni kawara rabu pah ben ulama ni kapah bolong beri situng majlis taklim beri situng majlis solawat ni kegunaan apa mak le abad ni kapah rabu pah halong bolong boleh apol kompol boleh nyampung silaturahim berdiri nak tanya ke jompo apa na apa ge mun semakin pengajian ni kamak jon banyak mun lambat ni ke pengajian kun cukup dengan hari-hari tertentu makin pengajian benar belum ator lambat ni ke dokter sukun ni tak tiba ada buntan dokter ni ke gun sunni. Apa? Saya sakit tak berarti ada. Makin nikah dokter banyak. Apa? Saya sakit ben penyakit telah macam-macam. Pada apa makin pengajian mak banyak. Lambat pengajian ni sukun ni. Saya sakit tak berarti ada. Makin. Dok mada dengan lentu. Aduh banyak astagfirullah tapi muka enggak nikah. Boleh banding dia. Makin. Apa pengajian mak banyak? Karena saya sakit ni kemakin. Saya butuh obat pada banyak. Jadi mun tak king sambil bolong-bolong ngak ni. Kepola sebab apa bolong ngak ni kepah ni kaguk lakuk sifat selamat kapi ban Allah. Amin. Ayo mulai makin. Palebur nyampung silaturahim. Bengesepo kau ulah ajunan timin kak dinto para rabu lepur nyampung silaturahim. Etam mau maca diin pasera. Ponakan apa pasera? Kak dinto para rabu umban apa pasera. Sampai ke atas ketoronan kak dinto sampai ke bawah ke atas ke juk kak dinto. Etam mau kapi wan lamba. Apa? Lebur. Orang ini kamu nyampung silaturahim rezeki ni melancar kak ban Allah. Bukti na makin bian tak matoramin. Bukti na makin apa? Ini kepada berkata. Apa kini kan rezeki.
Jok mun molot dan alhamdulillah. Kulawan bian Allah di kulli makanin makan. Setiap tempat pasti makan. Barok kakak. Cak macam mun berkat mun molot ha. Jok mun jopok make aing segalon tu berkat tu. Berak kak makingi kak. Tapi kenderin bunga para rabu dalam datang bulan Maulid. Engki napa punten. Jok make diwa di dengan video no. Jok make ajam no. Allah betul berkat. Apa tak nak? Wah tak nak. Makan gula mata orang kambian. Amolot kak, amolot. Eman kak kebarokan. Pola kalaban barokan Maulid ni kabara rabu gula ban bian pahandi asar pahandi pat lampatin. Nama kita raja ngak nikah. Nikah raja keluh. Semampu na gula ban bian. Keng abak terong ngampong barokan. Nah, iki napa punten. Terong ngampong barokan. Mumpung gi pada bulan molot. Ya walaupun neng amolot ni kata kau tu tepat ke bulan molot. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajibun. Seandainya kuluan panjenengan ni kapal pada amolotan pensapan bakto pensapan ada ya tor kot kana wajibun kak into hakikat wajib tak kau tu tepat ke bulan molot kak ring mature ni kamu molotan ke piaki kak sapar amolot inya main patlot bulan rasul malen molot amolot sotlot molot ni kau bisa masuk na Pak Boy. Hebat Maulid ni kamera Nabu. Masuk anak apa boy? Pagandeng benda Pak Boy. Hebat. Anak apa? Abak ni kageng kun ngarep pola kalaban along polong ketika dinto. Abak mungkin benireng peratu, tapi abak kak dinto para Nabu ngarep dak remah abak sitero tu orang peratu. Pek nalpek ka orang situ peratu. Amolot. Tidak mampu betong orang. Empon. Semampu nembian. Tahu siapa kepiaki. Mampu betong orang. Tak mampu betok lemak pada. Tak mampu lemak ke berak geluh telok pada. Yang mun telok tahu saja ngonceng rengkol lele ni kah. Tahu saja ngonceng keluar. Embian situng rajin netung dua pon. Potra netung cokop ke telok ini kah pon. Asyik bini bang ngocang ke laki aku beri berkat Jangan laki ya mayo. Ya reguluan embian. Amon mana eman kak kampung kebarokan. Ya bola salala abak menireng peratu ka Allah. Bola kalaban nalpek ke Nabi Muhammad pakat dinto para rabu bahnik ke laku saya peratu. Amin. Pada benik ni bulan di aing. Ni kan ni. Ni ka harga namun jual biasa 2,000. Ke 2,500 normal. Ken coba ni kepindah panalpek kareng tu peratu. Larang ni ka maka. 100. Cuma bisa larang ya. Tore mun tak saja. Ikuti cerita berikut ini. Pada banbian wahajabi, tapi semua motor ya. Terong ngampung aing doa barokan aju nanap tina ketuan keluarga songkan. Tak kun pitan kolan beda tuan neroga. Kembian nyak tanyaan tuan apa? Rahasia. Mbah tahu kapi taring mbah nyerepo kapi dina. Keng gula motor ka aju na. Pak, Bu, orang ni kamun benila kau tak bisa kening kelak. Gula mari bo. Mon beni bidang aja dang mabidang, tak bisa kah? Makanya pada istilah lakon ni kenengi celen. Mun beni lakon aja lakon ni. Tak porop kah? Gula mari bon. Pada orang ke compok setengah 12 malam. Di mon polan perlu kasi sepo. Di gula suruh dentek maring koltung le rabu atau kol 12 rabu. Tak gedenten baleng abdi nama atau ka ajunan. Pon apa? Mun le sepo tak ada magi ajunan pada. Napa kah? Abdi na toronyo ana aing ning. Kenapa? Abdi nandi masyadi pada masa ke umum cak kelak perpanalan du isaba wahi ke olah. Pada dengan ICU. Terus ronyo aing ning. Yakin biar minta ke gula tak nanti yakin saya sepo sekali. Ya mula tak ada boleh ni. Berarti antara yakin dan tak yakin. Gula ngalah aki gula si yakin. Tuain bi gula terbaras. Tuain bi gula tertak sakit boleh, tertak songkan boleh. Beki bi gula. Ni kak. Beki. Nareng beleman. Kelakut na temu aboli boleh duhur ke gula. Nah apa mak aboli kak? Untong kata bang Kim ya. Nah apa mak boleh? Tak langkong ning tua seri beriin mun ajunan tua injak bareng aki garing lain. Ada remah mati kelu ni bener tak songkan geng sobu ngomor ampun ning. Bo. Ajunan kan doa tertak songkan boleh ning bener tak songkan ning. Lang penyakit jak ring le sobu ngomor ning ya Allah. Enten gak muni geng tua na gula jang gula geng le depak ni ke jang. Mata nyaman jang gula. Jadi mun benila kau tak bisa kak. Pada wan gula akan tembian tak bisa. Yang biar akan tegula tak bisa ya. Ano kak beda profesi masing-masing. Kita tini kak. Tore gula ban bian. Ayo. Nikah pada ban nikah ni. Pai tuai. Pai baki kambian. Nikah.
kemarin kau lele seminta aing abdi nah gula tanya kampian bade se aja bisa kena aing bade se aja bis 2000 bade se aja bis 2500 ada larang bah sanapa 100 Mama larang ke wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah setiap sesuatu yang menempel kepada yang mulia pasera bisa senalpek ke mulia maka bekali pemulja ban Allah abak beniring peratuk Allah mungkin kalaban kak jinto bararabu barokana pe nalpek dalam kelahiran Nabi Muhammad kaula ayunan bunga dalam lahiran Nabi Muhammad wala bahni ka laku abak pahyolatin abak kak jinto bahti orang seperatuk Allah benih kun aba nak potoh pengasepo keluarga belah tetangga seteja neman tertuju orang saya selamat apolong ku laku nang swarga Allah amin bon nikah kelaku kedua nomor 3 nomor 4 nomor 5 mun temu kila depak boleh bersambung enjak tinah bon enjak sagak dinto malar muka sesukun ni kak dinto pada barokah malar muka sesukun ni kak dinto pada manfaat nah apa Pak MC? Ampun budi kiai. Abjin. 2 berarti ya. Sadu. Bagi berkat tuh sadu. Engki ajunan tahun ini. Betana kerja kiai. Yang mina biongkuan tak pun apa. Yang kita tutup kalaban doa melarmu ke babangkian kak dinto tete babangkian sebarokah. Pabangkian seridhain sareng Allah seteja sehadir tertaiti kana ban Allah kecuali yang pada jaminan husnul khatimah ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmani wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismani wa wa'dilil asrar rabbani wa zaimul istifaiyah sahibil qabdatil asli wal bahjatis sani wa rubatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i fa min huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyata li yawmita wa nafnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarjur bidzalika rahmatahu wa ra'fata Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali wa sahbihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati ij'alna min khiyari ummati ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wasyurna qadan fi zumrati wastamil alzinatana fi matihi wa nusrati wa hayyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannah اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها ولوالدنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ميسر يسر يا مدبر مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sakak dintoh dari abdina malar muka kak dintoh pada barokana malar muka kak dintoh pada manfaat kurang berlebih abdina nyona bangabora Allahul muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.